Umhlonishwa wasesiphofaneni. Ngiyabonga kakhulu sihlalo wethu wanamuhla. Ngicela ukuvusela induna. Ngivusele libandla lelihamba nayo lelipheketele induna. Ngivusele nabalingani bahlonishwa lesinabo ngekhathi endlini. Lo sihlalo wami lohloniphekile ngiyabonga kungipha lithuba namhla emva kokuba minister wethu naye abeke buhle bemsebenzi waka education. Ngithanze inkulumo yakho sihlalo locale ngayo wathi mawufuna ukubulala live ungumuntu hamba uyofaka loyo mthi wakho noma leyo ndwe uyifake leyo ndvo leyo nisako uyifaka education uyawubeke solibulele live uma ngabe education ataba nemucondo noba nendvo lengeke ilakhe live awungakulahli noba ngikuphi kufaka education utabeke live so lilimete. Ngiyawathandzela amagama nami ngaye ngathola lithuba mina sihlalo wami ngicocala inkulumo yami nje ngaba sembi kwengwenyama yelive leMaswati ithi nje ingwenyama siyibonise ukuthi koja lelive leMaswati lingathuthuka kanjani libe sesigabeni lesingiso saniketwa sonke emathuba. Ngiyakhumbula sihlalo wami ukuthi nami ngalithola ngasho ukuthi uyati live leMaswati linabo cwephesha labahlala phansi baplane kahle. Ngisho lokho ngoba nga education labahlala phansi baplane kahle kodwa ukhanze ukuthi lapha la sesithi sivunela khona la maso elive ukhaza ukuthi kunetimbobo uyaphuma lesivuno. Ngifuna ukuthini ke sihlalo wami nginenza bale ngifuna siyibuke ngibe nje na some few facts lengwathatha ku report ya AG lobuke kuphathwa lobuke emabhuku ahulumende uthi abekakhulumisa nje indzaba le ku page 258 item 190. Ingenda ngibute nje namuhla sihlalo ukuthi how do I explain info lefana nale uma kuthiwa nje asala uyichaza njengomuntu lobukele bani uyi-explainer uyithini esiveni info lefana naye le ndawo yisho ithi le report ke hulumende uke waniketwa imali enganga 15 million. Ngiyacabanga lokho asicali nekukhuluma le mali leyo beyiye ukuthi kanje ahambe ngayo uhulumende noma litiko liyolekelela ukuthenga ifurniture yetikolwa lawo mathulu sekusebenta. Uthi ke lo mbiko imali enganga 3 million uhulumende akakayisebenzisi akayiyisi letikoleni ukuthi iyosida. Uphinze ke uthi lo mbiko uma kunemali engetulu kwa 10% wale mali loniketwe yona lo ngakayisebenzisi lemvo leyo ibitwa ngokuthi ifana nokuthi kukuganga. Ngifuna ukuthini ke sihlalo ngithi kulombiko uphinze wathi kufana nekuthi i-service delivery ibephuwa kusho ukuthi umsebenzi awukayi kubantu uma ngabe kunemali lengakayi kuyolekelela labo bantwana besikolo kodwa iParliament yona iphasisile leyo mali. Ngidawuthi ke sihlalo wami lokho kusho ukuthi bantwana bethu noma abantwana bebatabale emakhaya abakasidakali kulolo hlangothi. Ngiphinze ngicubeke sihlalo ngithi bantwana bethu le etikolweni labe kumele kuyosidakala khona bahlala etinsimbi tala amadesk amentala taletitulo kusho ukuthi sekude lokwechwakela lama desk afile chairperson. Ngifuna ukuthi ke ngeke ngabona lo umhlonishwa nje bamcelile chair ayobuka lesinye isikolo so uyasivetela igroupini ukuthi bukani bamkhombisa ukuthi nati ke letitulo nawa ke nalama desk bantwana laba wasebenzisako babuye ama uniform adzabukile oniwe ukuthi kude lokwekuhlala. Ngithi ke uma ngabe ke uhulumende akhiphile ku minister wami namhlanje nginalombuto lothi sithini ke sichaza kanjani mawuchazela ukuthi litiko yes liyasebenza nami ngavuma nakubalwa lokho nalokho but mawuya kunangumuntu le mali ekhishelo yena but bese le mali ayisafiki uhulumende so uyayibeka lapha ayibeke khona ngasho njalo ayigcine lapha ayigcine khona sihlalo wami ingayi kuyomsita lo mfana uchaza uthini ke maso ichaza into lenjalo. Sihlalo wami ngicela kubuta ke point number 2 wami uthi ukhona la kule report yakhe AG wethu uthi ke lana ku page 272 item 205 uthi kunesikolo lesifundzisa
uthi kunesikole lesisemvembili lesifundisi. Ucishe nje Mhlonishwa wami. Mhlonishwa Minister. Ngiyabonga Chair, angixolise nakuye umhlonishwa. Angathi makuproperty isikhulume nokuthi abo-Auditor General noma ngicabanga ukuthi nayi report emesigene kuyo lokwa Auditor General kusawuphendulwa kumbe litiko. Ngicela nje i-guidance, your guidance chairperson kuloko. Siyabonga Mhlonishwa Minister. Mhlonishwa sesibafanele akachubeke kodwa mhlambe azame kuyama vele kuloko lokuthinza education. Ngive ngathi Minister ukusayitha but ukuletha education. So please usonzele ngakuloko nje Mhlonishwa siyabonga. Ngiyabonga sihlalo wami. Ngiyamuva ke Nkosi yami lo mdzala uyabuda lokuthi ku correct yini. Angayiva ke nami impendulo kodwa nje lo mbiko lengiphike kuwo imbiko lesifundzako lesiniketwe yonke lesiniketwe yona sibahlonishwa la sithatha khona ukuthi iportfolio noma ke uhulumende usuke asebende njani. Bengicabanga ukuthi ku straight kuloko Minister bengibekisa ngetinwedi la khulume ngato ka education le nami ngine concern. Sengenda ke ukuthi kusinze kube nesisindo uve ukuthi akusiko nje concern kuphela ebantwana levela kumhlonishwa but ibukiwe nangilabaphethe emabhuku. Kodwa nje angichubeke Minister. Ngikhola ukuthi inkulumo yami seyanga sekupheleni. Bekungilo umbuto wesibili nje lothi lesikole lesisemvembili siniketiwe imali uhulumende uthethe khona imali litiko lithethe khona imali lathi akuthengwe alihambe litiko liyosita ukuthi abantwana bakhona ukufunda ngoba lesikole leso sithi sifundzisa umntwana kulima. So uthi ke lo mbiko 1 million lothethwe ukuthi lo mntwana loyo akuyothengwa le mithi ukuthi lo mntwana akhone ukufunda kule datilwane ukuthi igcinwa kanjani yathengwa ke le mithi but naseyithengiwe le mithi uthi lo mbiko utholakele ukuthi kude thishela kude umntwana lokhona kule sikole lesemvembili kude thishela lokhona kude nemntwana lofundzako but imithi ithengiwe ukuthi bahambe bayofundza kuyofunza bobani umbuto usho njalo but le mali iphumile Minister. So ngileyo nje imibuto lengithi angiphose ukuthi mawuyichaza lento uyichaza kanjani because hulumende imali uyithethe but kude lo mntwana lofundzako mawungana sekugcineni salusonga nje Mhlonishwa wami. Thank you sihlalo wami. Bese ke lo mbuto uthi usho njani uhulumende ukuthi umntwana noma eliswati uyamnakekela uma ngabe kunemali leye iphume but ingayikuyomsita ukhanze ukuthi kude lonakele ukuthi uyafunza yini ukhona yini but le mali yona iyaya kulolo hlangothi. Ngilowo nje umbuto wami sihlalo lothi live libanti kunenge litidzingo letikhona even but kuyaba nemali okhanza ukuthi ayikende lutho kodwa kube athi uhulumende ngidele ngingamngetela ngako ngisho gogo ngiyabekisa sihlalo ngidele ngingamngetela ngako gogo but kunanaye lencwilako ungayadi. Ngicina ngekuthi ke sihlalo wami lo mbiko uthi kunebantu labahleki nakuleli office labaholako but labantu kude labamfundzisako le emvembili. Ngiyabonga sihlalo ngilowo nje umbuto lenginawo ngiyabonga kakhulu sihlalo wami. Siyabonga Mhlonishwa sesibafanele.